Kakinhon hanyo Trap National Awakening Movement hapo kajing alam uba Thomas Pasa mentakas kalalit banyak kendu yu Chief Executive Member jong Khasi Hills Autonomous District Council uba penyait sings iem halor kajing yo kontrak uwe ubar jelah po Nigrim Hospital Henry kat by trading license pad dan setia. Hab keren cikilat pathai kubor na kalyang uba Thomas Pasa ulong bakajing kendu keseng ya UCM kadai hadian ba kiladep banyak kendu ya Deputy Director Admit jong Nigrim ubala batha ya uban shim ya ka trading license naga ki HADC Henry nakaliang ka khanam ka ong bakat kum ka section 3A subsection C jong ka trading license by non tribal regulation 2 shushu la ong ru bakat kum ka jingtep baka seng ka yo ba uni ubar jala udan ka jingtmu ban be no eki khasi ki padan hakate ke jaka Banda supaya din kemudian hal kecil berada ni lawan ni kendu yang Deputy Director Admin jong kandirem. Kajil ni kendu kajongi kedai halor kajil kubor kajongi badan uwe ubam day ukasi. Ulayo yang ni ka kontrak cuma sang tepo ni grem. Bat umdon ni ka trade license. Dia bangi kelino Deputy Director uang ba kila ay kata kontrak Henry kanigrim kelak batha yung ni ubar jala ba undat sim ya ka trade license na Police Council. Dan kalian ngajungi ngawan ni kendu entas ni ba penyait da kawai ka jingtmu ka basyai ba na kalian ngajungi katkum kajing ibor jong ka section ka ba 3A subsection C jong ka trading by non tribal regulation uni barjela umdei banyo ya kani ka trade license bat nila terpadu ya siya moran-moran ba in no daka way ka communication daka city sa Nigrim bana kudaw say kedar ba ka district council katkum kicing ai board jung kain kamla ban ai trade license yung bar jala nama kidon kikasi kibarala ban tre gane kam kadlong ka babakala ba ukasi undo ya kontrak hari la jong udu karun yo bar ukasi unumla ban yo kontrak spo ngoti spo asam spo kon kata terter kaya kadang-kadang kacing tubat ni ai kulai iba penyai tu iba la sim kai kani mana kalian kacing imador ila ong ba inpa ka city siapa Deputy Director Admin jong ka Nigrim bat pinsa ong yu ba ka PHDC kamla ban ai trade license yung ni ubri ba khot singhania ubala yo ikne ka kontrak hang te pot Nigrim ka ba ar pada ngi penpam ko jing sokya ba hadin bangi yo jing te ba uni singgahnya ulayo ini kontrak apa Nigrim ulah mudru ban be kami kasih bala tri lupang ke pi tekane kalong ka soksi ru kata daw na kalian ko jungi ngin yang scam bay manang ni sikaman nya pe perman bay hukum gini ibreu kibak ni ya kabala jongi kasih hari jongi kata daw ni tumkan lembar jong pikiran patai kabor ni kwa ban ai ka kabor sing bay ba la rapidan jing te bonu nu karudon batrai kang batrai trade license la rapi bun kam pentip yang ingin le ya bun kam kena ngabangin penkuision plon ya kani kajing kai bean jogi barjala la kata bun pau snam ha kani kari kajongi kani de kajing kepat kajongi gidan ka kenhun jong ka street it wing jo kanam kaban simkhya kini kam nang nisman ban pentikna tanggawai ba hakikat tu kan ne banagi banwan ba barok kini ki ba kai bean kindo lun ba du khasi un yo ban bala lai lut ban kamai lai lut habo kari la jong ke CM tolong ba ngila syuai jimut ba ngidei ban penkela kerteng no ya kani ka khana para syak kerteng ka kentin khasi pi ma teng ngia kren yu pur usa no ka kerteng la dei lu para kerteng barjela te ka ba bang ngin kam try ya ketika jaka na kata-kata no kalian ngajungi yang ba ai no da kentin khasi ya kani khana para khang ba kan scam kata ka jing nong kentin ka jongi ya na ka jo ya lo jong purusam banda hak ba de ba kani ka bentang ba pada ngila ada bang bagin sa ai ka jing tho sa UCM bat ila kerpat ba le sila da don kanu suggestion ka kerteng ka bakum no ngin ai ngin saya perkat na kalian ka jongi ru bat ngi ajumut ki pai baru da don ki pai ba ki kam tip ya ka tenra ki ba naduk kulong koman ka susu ai ne jaka kamtam kiri temen kiri orang ba kila ban approach ka di council ban ajimut du kan du ka lenti ba kani ka kerteng ka balong ka basang nongrim kani ka kerteng ka baya hap bangin pun kalai kani ka kana para ita ka di ka ji kundu ka jongi mentak sti ba di siam
kita kami Bapak undiu senggannya uyo ya ka laundry outsourcing. Mot kadang ko ki laundry service yang tiap po nigrem ki outsource by ban one side. Kita ki ba side kita ki ba tray ni kam laundry ki kasih. Tekani kadai man stem kaya be ka renewal ni kontrak ban mencuari ki kasih babat. Ya ka solong bang du no tau kasih uyo no dong ni ubam dei kasih mentah bat kadon ko mga la batai mana bat kadon ko jing tu ban weng wat ki kasih atri. Ya kena kam hang tiap po negrem la bon stem. kita respon Dia kalau ngaba positif bang separat ba iri la ong ban simkia mardori na kada si council kin pha daka jingtho spok ni grem ba kada si council katkum ka jing aibor jongka section 3A subsection C jongkan trading by non tribal hak kendai spasan pusau kabarat kedau sai kedar ba ladon ki khasi ki barala menteri ne kam omla ban ai trade license chung dokhar lekin pentip ya kani sa po kan ni grem ban ong sai kedal ba yau ni usung yang nimla ban ai trade license kanang ba kanigrem kan simi ki senjang ki kam ban ai no siki kasi pada ya kan ka kontrak